Медиахолдинг Baltic Media Alliance и организация Caritas объявляет праздничную благотворительную акцию «Подари снежинку доброты». Приглашаем детишек вместе с родителями вырезать бумажную снежинку и подготовить подарок для детей, в дом которых не всегда приходит праздник. Снежинки вместе с подарками приносите в один из магазинов торговой сети ЧА по всей Литве. Mūsų tautos klasikas, iš tikrųjų didis krikščionis ir didis humanistas rašytojas Vaižgantas mėgo kartoti: jeigu nori būti laimingas, laimę nešk kitiems, nes tuomet ji paslaptingai grįžta mums patiems. Tai ko gero yra pats tikriausias gyvenimo ir laiko patikrintas laimės receptas, visokios laimės, tiek asmeninės, tiek visuomeninės. Linkėdami gero vieni kitiems, rūpindamiesi kenčiančiais, silpnaisiais, mes iš tikrųjų pirmiausia apdovanojame ir palaiminame patys save, savo šeimą, savo tautą, savo visuomenę. Taigi nuoširdžiai kviečiu prieš šias artėjančias šventąsias kalėdas atverti savo širdis, suteikti džiaugsmo, pasidalinti gyvenimo gerumu, kukliomis dovanėlėmis, pagal galimybės savo ištekliais, savo aukomis, ypač su didesnį vargą, skurdą patiriančiomis шеймоmis ir vaikais. Подарки Caritas раздаст детям, о которых заботится. А самым творческим семьям за бумажные снежинки доброты мы подарим незабываемые впечатления в комплексе зимних развлечений в Друскиненкае и в аквапарке в Вильнюсе. Акция пройдет до 30 декабря нынешнего года. Подробнее читайте на портале Долинкис Геруму ЛТ. Акцию поддерживает Первый Балтийский канал, информационные партнеры Республика, Экспресс-неделя, Русское радио Балтия, Балсас ЛТ, партнер Аквапарк Виши.